Hey guys, welcome to my vlog again. अब आज चाहिँ अरहानको डे हो हैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज अरहान चाहिँ कुन मुभी हेर्न जाने भन्दैछ, डगम्यान, एन्ड त्यसपछि उसको प्लेइङ जोन चाउचौबी जाँदैछ ब्ल्याक टाउनमा। त्यही बेला So guys, this is Arhanjan Thapa. Welcome to his channel now. Hey Arhan, where are you going now? Huh? Movie and Chauchobi? What's the movie name? Dogman? Look here, look here. Say, welcome to my channel. Okay, see you soon, Mandel. यो आमा चाहिँले त्यो ढलाइदिएको हेर नि त्यो उ भएर। Where you going, Aru? I'm going to the movie. Which movie? Dogman. Can you open this? Yeah, I will open. Okay. Mama. Where are you going, Aran? Come. Come on, Amma. Like Dogman movie. Chora. Come move here, Amma. Put it back there. Put it back. Aran चाहिँ अब डगम्यान हेर्न आउँदैछ। हाय आरु, तिमी डगम्यान हेर्न आएको हो? आमा, अब उसको अनुसार चल्नु पर्यो नि त, के गर्ने। आमालाई भन न। ल डगम्यान हेर्नलाई चाहिँ अब रेडी। गो आरु गो, बस दे। And yeah, how you feeling, Aru? You enjoying? Wow, Aru is pura हेरिरहेछ डगम्यान उसको। Aru, look at here. This is Sarah Haddock. Dogman. Reporting on the incredible saga of Dogman, who has shown himself to be nothing less than a super cop. He just do like that. Right to the door. Oh shit. He's in now. What the hell? What the man? What the man? Get that gun! You can't touch him! What happened, Aru? Dog! He just fell! Oh shit! Once every program is Help him, help him. killed, there, Dogman. Crank up the evil power. Baba, Yeah. I'm stuck! You start? What? Yeah, no. I'm stuck! Okay, what? He's falling! Oh my god. Dogman! Come on! Dogman, listen, we go after Lil Petey together. I programmed Flippy to destroy all do-gooders, and I'm no do-gooder. You need me. Look, you can arrest me later, I promise. Then, Dogman, yeah! Look at here, Aru. Finally, Dogman सिद्धिसकेका छन् हैन। अब ऊ चाहिँ खुसी भइरहेछ पुरै हैन, दामी। डगम्यान कस्तो गर्छ रे? आउ आउ यता हेर त। ल आऊ डगम्यान, कम हियर। ल ल मुभी सक्यो। सो अब अरहान थापा कहाँ जानु लाग्यो अब? चाउचौबी आज? ओके। Dogman लेके गयो?
Alright, I'm here. Ooh, are you enjoying? Ready? You can play this one, Mama. You can play this one now. Go. This one, Mama. Yeah, you can go to another one. Thapa. Ranjang Thapa. Ranjang Thapa. Where are you going? I'm going to this one. Okay. Go, 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 go. Can you help me? Yeah, go. Get up. Stand up. Okay, go. Walk. Walk. Yeah. Yeah, walk slowly, yeah. अब उसलाई भोक लाग्यो रे अब भोक लागेपछि अब उसको आमाले कहाँ लिएर जान्छ हाई थाई भन्नेमा थाई उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो थाई मन परेको मलाई त थाई पनि मन पर्दैन बिकज आइ एम भेजिटेरियन आइ एम सरी आई कान्ट तिमी सुसी खाने कि थाई खाने छोरा वा न्यान्डोज थाई नुडल तानले चाहिँ थाई खाना नखाने रे सो उसलाई चाहिँ न्यान्डोज खानु पर्यो रे अनि न्यान्डोज खाना आएको ए सारू यो लभ न्यान्डोज ओके ला यो त आमा के भयो वाक्क बनायो के हो अब चाहिँ अब अर्डर गर्न लागेको छ र अर्डर हेर्दै उसलाई थाई नमन पनि र न्यान्डोज खानु पर्यो अरे रान्जङ थापा You like Nando's? अघि त्यो Nando's खानु भने You naughty. Why are you angry? Well, अरूको पनि खाना आइसक्यो है सानोको बर्गर चिकन from here. Okay. Thank you Amma for this treat. आमाले हामीलाई न्यान्डोज दिएर राखेर न आमा इज सो काइन्ड एस थ्याङ्क यू आमा भन्देऊ न ए थ्याङ्क यू आमा भन्देऊ न माया पनि देऊ नि त उसको एटिट्युड हेर न फेरि त्यो हाई बुढा हाउ डु यु डुइङ आई एम गुड थ्याङ्क यू फर न्यान्डोज अरूको फुड चाहिँ यहाँ छ होइन Are you enjoying Aru? Where are you now? I'm Nando's. Nando's. Ooh. You look like a hero. Oh my god. पछि अरान न्यान्डोज स्यान्डोज खायो अब होइन बाबा अब के बाबा होल्ड ह्यान्ड होल्ड गर्ने हो ओके यता ओके अब रञ्जन थापा चाहिँ अर्को गेम खेल्न गइरहेछ के खेल्ने तिमी ए रञ्जन थापा What do you want to play? Run, play! Play! रञ्जन थापा चाहिँ एकदम रिसाइरहेछ किन रिसाएको छोरा उसलाई टोय किन्दैन भनेर रिसाइरहेछ म अहिले किनिदिन्छु नि त आउ न आउ ल उता बस ल आमा छोराको जहिले पनि यस्तै झगडा पर्दा नि हो कि ल आउ ल यस
पनि खेल्ने हो पनि खेल्ने आमाले चाहिँ सरप्राइज दिइरहेछ आरुलाई Surprise! Hey! What's that? Tell me. That's my shoe. Oh my god. You like it or no? Oh yeah, show me your shoes. The polo. Thank you, Baba and Amma. Thank you, Baba and Mama. Michi, you have another surprise as well. Wait. लास्टमा चाहिँ उसले के सपिङ गर्यो उसको आमाले के सपिङ गरिदियो बाउलाई चाहिँ एउटा पनि सपिङ छैन सुतिराखेको नि त सरप्राइज बस्दा Cool. show it to camera. Okay. Oh my god. Look at here. You like it? What do you have to say? Thank you, Baba and Mama. Oh my god. ओके अब हाम्रो आज यति नै हो ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो भन्देऊ न Thank you for watching my video. गाइज Guys, लभ यु अल भन्देऊ यता हेर नि त सबैलाई यता हेर न उता हेर मिठी गरिदियो भने बाई गरिदियो बाई भन Guys, see you in next video. सब्सक्राइब भन है त subscribe. See you in next video भन्दियो See you in next video. लभ यु अल Love you all. बाई Bye.